السلام علیکم تماشابینان عزتمند. برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی شما را با عالم جنایت، کردارهای به جای خطرناک و همزمان دستاورد و نتیجه خدمتی مقامات میلیسیا شناس می‌نماید. با ما بمانید تا از رویدادهای خلاف قانون برخوردار گردید. در استودیو با شما احسان عبدالله‌زاده. شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا جنایت بر مقابله حیات و سلامتی را به قید گرفت که در زمینه رشک و بدگمانی صادر شده فاجعه‌ای و به مرگ جبریده انجام یافته است. ساکن 35 ساله شهر دوشنبه تومانوف علیشیر سنه 8 مارس با جوان دختری 29 ساله مناقشه کرده به سر و رویش ضربه جراحت رساننده زده است. از جراحت جسمانی برداشته جبریده وضع سلامتیش را از دست داده با گذشت 3 شبانه روز در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. مایور میلیسیا سیروجدین شکوری در این خصوص معلوماتی بیشتر دارد. در مناسبت‌های عائله‌داری یکدیگر فهمی و احترام نسبت به همدیگر و محبت و صمیمیت رکن مهم و اساسی استواری و بنیاد عائله سالم به شمار می‌رود. متاسفانه در بیشتر موارد در زمینه خصومت و بدبینی مناسبت‌های عائلوی ویران و اعضایان عائله از هم پریشان حتی عاقبت به فاجعه انجام می‌یابد. تومانوف علیشیر ساکن 35 ساله شهر دوشنبه که با شهروند عبدالله و ساکن 29 ساله شهر دوشنبه عائله برپا نموده با همدیگر زندگانی میکردند، محض عنصرهای ناباوری و بدبینی عاقبت به فاجعه عائلوی و جنایت مدهش انجام یافت. در نتیجه تفتیشات پیشکی معین گردید که تومانوف علیشیر سنه 8 مارس سال جاری در زمینه رشک و بدبینی همسر خود عبدالله و را در منزل استقامتیش مورد لط و کوب شدید قرار داده است. با برداشتن جراحت‌های وزنی جسمانی جبردیده در بیمارخانه بستری کرده شده سنه 11 مارس به هلاکت رسید. در حالت غضبناک اما تمشتمی زده بودیم، قرار داشتم غضبناک شدیم زدمش سرش گرفتم خیزاندمش باید ترگه پراش در زدم با غلطی. این زمان نسبت تومانوف علیشیر با ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده و در حبس پیشکی قرار دارد. در نتیجه دیر نمودن چهاربینه اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی یک دلیل تشکیل فسادخانه برای استعمال وسایل نشه‌دار و ماده پسیخوتراپی و در این زمینه معاملات غیرقانونی وسایل نشه‌دار آشکار کرده شد. گزارش در این خصوص تهیه شده است. کردار ناشایسته، عملی نامطلوب کس را از راه درست حیات بیرون کرده او را رو به تباهی و زوالی می آورد. استعمال وسایل نشه‌دار نیز چون ماده متوش کننده بد تاثیر انسان را به کسادی، ناسالمی، بی‌آبرویی و جنایتکاری آورده می رساند. در نتیجه دایر نمودن چهاربینه اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی یک دلیل تشکیل فسادخانه برای استعمال وسایل نشه‌دار و ماده پسیخوتراپی و در این زمینه معاملات غیرقانونی وسایل نشه‌دار آشکار کرده شد. شهروند کمالوف اکرام سید احمدویچ سال تولدش 1974 استقامت کننده محله گیپرازیم شهر دوشنبه که پیش برای انتقال و پهن و فروش وسایل نشه‌دار سوز شده است بعد ادای جزا اصلاح نگردیده باز به تشکیل فسادخانه و تامین یک گروه نشه‌مندان با این مواد زهرآگین مشغول گردیده است. نام برده در حدود ناحیه سینای پایتخت در کوچه سینا بینای 42 در آشیانه 5 منزل اقامتی را به اجاره گرفته به هم‌مسلکانش برای استعمال وسایل نشه‌دار شرایط مهیا نموده است. من این خانه را به اجاره گرفتم برای نشه‌کشی. این 5-6 کسی که میشناختم را در شهر اما میومدن میشتن دم میگرفتم نشه میکشیدن یک تشمیدود یک ساعت هم خیلی مبرمان میرفتم. چگونه وسایل نشه‌دار هم کریستال میزدن نشه میکشیدن هم لیریک میزدن. هممسلک او صابرو شهرت قوتویچ سال تولدش 1983 موقتا استقامت کننده ناحیه سینای پایتخت که پیش یک مرتبه برای آدمکشی در فدراسیون روسیه و 2 مرتبه دیگر در جمهوری تاجیکستان برای مناسبت غیرقانونی با وسایل نشه‌دار سوز شده است به کمالوف اکرام جهت دسترس نمودن وسایل نشه‌دار کمک می‌کرده است. هنگام وارد شدن گروه اپراتیوی جستجویی به فسادخانه تشکیل نموده کمالوف اکرام یک گروه شهروندان به استعمال نوع‌های گوناگون وسایل نشه‌دار مشغول بودند. اینها اشورов نورالله عوضمدویچ سال تولدش 1975 آدینایف تاج‌الدین
Хусейн Аҳмадович, сол таваллудаш 1983, Ҳакимов Сунатулло Раҳматуллоевич, сол таваллудаш 1980, Хоҷаев Ҷумахон Роғович, сол таваллудаш 1968, Боиматов Неъматулло Бозорович, сол таваллудаш 1968, муваққатан истиқоматкунандагони маҳаллаи Гипраземи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва Шарипов Муҳаммадакбар Тоирович, сокини кӯчаи Назаршоев шаҳри Душанбе, ки пеш барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, мебошанд. Аз рӯи нишондоди боздоштгардидагон, онҳо як рӯз пас ба ин манзил барои истеъмоли маводи мухаддир ҷамъ омада, барои муҳайё намудани шароит ва таъмин бо воситаи нашадор ба Камолов Икром аз 100 то 200 сомонӣ маблағ пардохт менамуданд. Дар хонаи иҷора гирифтаи Икром мерафтем ба истеъмоли нашадор аз 100 сомон медодем, ҳамин истифода мебурдем. Икром су медодем, ҳамҷо мехаридем, наша мекашидем, ҳамҷо медодем Икромам, наша медодем, мехаридем, мекашидем, мебуромам мерафт. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматӣ ва кофткови шахсӣ аз номбурдагон як миқдор воситаи нашадори нави метамфетамин кристалл, ҳашиш ва ҳабҳои сахттаъсири психотропӣ ба истилоҳ лирика дарёфт ва мусодира гардид. қайд кардан зарур аст ки ин гуна шахсон ки аллакай ба бемории нашамандӣ гирифтор гардиданд, барои дарёфт кардани ин маводи заҳрогин ба кадом қимате набошад омода ҳастанд. дар натиҷаи дарёфт накардани маблағ, онҳо тамоми дороии хонаашонро фурӯхта дар ин роҳ маблағро сарф мекунанд. аксари номбурдагон бехонумон, аз зану фарзанд ҷудо ва хонабардӯшанд. вобаста ба ҳолати ҷойдошта бо дастрасии моддаи 200 муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор ё моддаи психотропӣ бо мақсади басобияти каси дигар додан ва 205 ташкил ё нигаҳдошти фасодхона барои истеъмоли воситаи нашадор ё моддаи психотропии кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, барои муайян намудани дигар ҳолатҳои ба ҷинояти мазкур алоқаманд корҳои тафтишотӣ идома дорад. машғул шудан ба сейру ҷодугарӣ ва фолбиниро қонунҳои амалкунанда манъ намояд ҳам боз чунин кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ мушоҳида мешавад. милитсия фолбини навбатиро муайян намуд ки дар ҳудуди ноҳияи Вахш бо истифода аз гумроҳӣ баъзе аз шаҳрвандони ба фолбинҳо бовар дошта фаъолият мебурд. гузориш дар ин хусус. мутаассифона имрӯзҳо ҷаҳолату нодонӣ, хурофоту камсаводии баъзе аз шаҳрвандон боис мегардад ки чунин нафарони фолбину ҷодугар бо мақсади ба даст овардани пулумол ба мардумфиребӣ машғул гарданд. аз ҷониби кормандони шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон, 2 нафар аз шаҳрвандон сокинони ноҳияи Вахши вилояти Хатлон ва сокини ноҳияи Деваштиҷи вилояти Суғд бо гумони машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва мардумфиребӣ дастгир карда шуданд. ин нафарон Маҳмад Раҳимова бибисоро соли таваллудаш 1970, сокини ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Вахш ва Қурбону Фаридун, соли таваллудаш 1980, сокини ҷамоати деҳоти Росровуди ноҳияи Деваштиҷ мебошанд. аз ҷониби кормандони милисия муайян карда шуд ки Маҳмад Раҳимова бибисоро солҳои тӯлонӣ мешавад ки мардумро бо роҳи фиреб ба доми найрангҳои худ афтонида бар ивази маблағҳои пулӣ ба сеҳру ҷоду машғул гаштааст. дар гирду атроф ӯро ҳамчун Зуҳрои ҷодугар мешиносанд. номбурда бо воситаи оби қайтарма, қанди сафед, испанду риштаҳо, қулфу собун ва олоти ҳайвонот ба зеҳни мардумони хурофотӣ ки ба наздаш барои мушкилкушоӣ меоянд маблағҳои аз 500 то 3000 сомонӣ талаб намуда мегирифтааст. Маҳмад Раҳимов бибисоро аз ҳамаслакаш Қурбону Фаридун ки дар вилояти Суғд қарор дошт, дандону олоти гургро бар вилояти Хатлон интиқол медод, ба маблағи 800 сомонӣ харидорӣ намуда ба муштарионаш ба маблағи 2000 сомонӣ мефурӯхтааст. ё гуфт ман зиндагии туро обод мекунам, гуфта зиндагиит обод мешава, дар корут фаъолият мешава, фарзанддор мешавӣ, ҳама тарафа соз мешавӣ. Ба ман 3 та маҳбали гург фурӯхт ба маблағи 2100 сомӣ. аммо ба ман ягон кораш фоида накард, баръакс тобора зиндагиамро клет кард. ба ман дар ҳама чӣ рӯзгори хона, чой, намак, то ҳатто таҳпӯши мард, ҳама чӣ дар ҳамон чизо кард, аммо ман ягон фоидае надидам. 6500 аз ман гирифт. табиб гирифт ҳамхел, бояд 1500 дига да табобат кард. ҳечи фоидаша надидем. ба ҳам чой кадагӣ шумайхона буромад рафт, имбурагӣ партофт. ма
قربان فریدون даван тавсия дод монанди як монанди устава монанди дандони гурро даман ба 400 сомонӣ ва фиреб дод. инро ба мулло дам андохтагӣ гуфт ва корот вай ёрдам метиҳад. ин да ман ёрдам надод. мақбали гург ҳамин 6 та оварам додам. ба шаҳри Туз рафтам, бо соати 12 занг зад. соати 12 занг зад, додарҷон гуфт ва мехоҳи 6 та ман даркор. ман гуфтам майла. ҳамин саҳар возимада 1000 сум додам, мондагиша гуфт мекунем метим. гуфтам майли. ва чанд сум фурӯхтем? муайян карда шуд ки дар асл он олоту дандони гург набуда пӯсти ҳайвони калони шохдор яъне гов ва дандони саг мебошад. аз номбурдагон 14 адад пӯсти ҳайвон монанд ба олоти гург ва дигар предметҳои барои сеҳру ҷоду истифодашаванда мусодира карда шуд. нисбати номбурдагон аз ҷониби кормандони милисия маводҳои лозимӣ тартиб дода шуда ба суд ирсол карда шуд. кормандони раисати таҳқиқи вазорати корҳои дохилӣ низ дар натиҷаи санҷиш ва коркарди ахбороти оперативӣ найрангу ҳилласозӣ як нафар шахси ба ном Дохон сеҳргару фолбинро ошкор намуданд ки бо фаъолияти пардапӯшона худро ҳоҷатбарор, тақдирҷунбон, ҷодушикан, табобаткунандаи ҳар гуна бемориҳо дар симои табиби халқӣ нишон дода даромади пулӣ ба даст меовард ва шахсони гумроҳзада бо умеди доштани саломатӣ ба ӯ муроҷиат мекарданд. тавре аз маълумоти оперативӣ бармеояд шаҳрванд Собирова Қурбоной сокини шаҳри Душанбе ҷои оне ки дар айни пирӣ ба тарбияи набирагону фарзандон машғул шавад дар хонаи истиқоматиаш ба фолбинӣ ва серу ҷодугарӣ шуғл варзидааст. аз рӯи далели ошкор гардида нисбати ҳуқуқвайронкунанда бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ протоколи ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ тартиб ва ҷазо дар намуди ҷарима таъин карда шуд. чхеле мехонад апаҷон? чхеле мехонам ки бад ами пир дорам, пирам тоза мекунад. این من کار خیلی شد پرتافتگی بودم وعده میتیم دیگه این کار نمیکنم. من اپای قربانای هم چه همسایه میشناسم. من کلنامه برده بودم خیلی ایرای گمناهی فهمیدم دیگه همین کارهامون نمیکنیم. کی را برده؟ چه مراتب برده؟ ам келиноя як боре ёдовар мешавем ки дар замони тараққиёти илму техника ва рушди соҳаи тандурустӣ рӯй овардан ба ақидаҳои носолими хурофотӣ истифода аз хизматрасонӣ ё чорасозӣ ин тоифа инсонҳо оқибаташ танҳо гумроҳӣ мебошад. дар хотимаи барнома бо шумо хайрхуш намудахоҳони онем ки баҳри ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ бо мо ҳамкорӣ намоед. хайр то ҳафтаи дигар тансиҳату хотирҷамъ бимонед.